zemlja natopija, nogu lisja gora smeni, maška snaga isti. No potaja borba teška, sloboda ni blesna. Iljada 903. godina se sozdade republika, poslavno Kruševo, Makedonska republika, prva na Balkanu. Predsedatelj prvi beše toj Nikola Karev, so makedonski vojvodi, Site i Lindenci, da me gruje pitu guli i Jane Sandanski. Za sloboda zaginaja slavnite vojvodi, na Makedonci te oni zavet ostavija, da se borat za slobodu